probably gonna wonder why it's in such a critical condition. And if it scares you off to look at my horoscope, I'm not gonna blame you, I'm not gonna wonder. I am holding on to someone I can't hold no more. Oh, and sadly I've been here before. I can't let go. No, I am reaching out for someone I can't reach no more. Oh, it feels like my heart is nailed to the floor. Oh yeah. I guess I've sacrificed everything for my dreams, but now it's completely out of control. Things are not at all as they seemed, but it is hard to navigate in a chaotic mind. It's easier to ask for forgiveness than for permission. And I am holding on to someone I can't hold no more. Oh, and sadly I've been here before. I can't let go. I am reaching out for someone I can't reach no more. Oh, it feels like my heart is nailed to the floor. Oh yeah, oh yeah. And if you put my heart under a microscope, you're probably gonna wonder why it's in such a critical condition. Hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, så kommer jeg fra Jylland. Og dengang jeg gik ud af den 9. klasse, der ville jeg flytte til New York og være rockstjerne. Og det var min mor ikke helt tilfreds med, så hun bad mig pænt om at blive hjemme i Skive og gå på gymnasiet. Og hver sommer, så var jeg hen og spørge, om det ikke var ved at være tid til, at jeg skulle til New York og blive rockstjerne. Da jeg så var færdig med gymnasiet, så røg jeg til København i stedet for. Og så lånte jeg en frygtelig masse penge i banken, fordi jeg ikke ville arbejde, jeg ville skrive sange. Og fik så min første pladekontrakt og lavede en plade. Og så var jeg for første gang i 2006, tror jeg, til Danish